الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العلي العظيم حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب کے لیے یہ خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس مدرسے کی برکت سے دین کی نسبت پر اس ٹھنڈی رات میں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ رب العزت والجلال آپ سب کے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور اس مدرسے کو اللہ تعالی ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرمائے، مدرسے کے منتظمین، اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے ہم سب کو انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور پھر ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں، نیک اعمال کرنے والے بنیں، گناہوں سے اپنی حفاظت کرنے والے بنیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچ کر زندگی گزارنے والے بنیں۔ دنیا میں آنے والے ہر انسان سے اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہم سب بھی اسی مطالبے کے پابند ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کو، رات و دن کو، صبح و شام کو اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت والجلال کی
مرضی اور منشا کے مطابق گزارنے والے بنے، تبھی ہم اللہ کی نگاہ میں امتحان میں کامیاب قرار دیے جائیں گے۔ اگر ہم نے زندگی کے ان قیمتی اوقات کی اور لمحات کی قدر نہ کی تو ہم امتحان میں ناکام ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت ہی بابرکت و باعظمت ذات ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر طرح کی حکومت و سلطنت و بادشاہت ہے، اور جو ہر شے کے اوپر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے، تمہارا امتحان لے، تمہاری پریکشا لے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے، کس کے کام اللہ کی نگاہ میں قابل قدر ہیں، کس کی زندگی وزنی ہے عمل کے اعتبار سے، کس کے عمل کے اندر جان ہے۔ اللہ نے اسی واسطے موت اور زندگی کی تخلیق فرمائی، اور اللہ تعالی غالب ہے، معاف فرمانے والے۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہم سب کے دلوں کو اپیل کر رہی ہے، دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو اس بات کی ہدایت دے رہی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ایسے گزارو جیسے طالب علم امتحان حال میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے وقت گزارتا ہے، کیونکہ زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں حاضری اور پیشی کے وقت سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں 40 سال دنیا میں رہنے کا موقع دیا، 60 سال دنیا میں رہنے کا موقع دیا، 80 سال دنیا میں جینے کا موقع دیا، تم کیسی زندگی گزار کر آئے؟ اگر ہم نے قدر کی تو کامیاب ہوں گے، ناقدری کی تو ناکام ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، ہر عمل کو وزنی بنانے کے لیے 2 شرطیں لازمی اور ضروری ہیں۔ جب تک انسان کے عمل میں وہ 2 صفتیں نہیں پائی جائیں گی، اس وقت تک انسان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں باوزن اور مقبول نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کام کو انجام دیا جائے۔ اخلاص کا مطلب ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے جذبے سے کام کرنا، کسی اور کو دکھانا مقصود نہ ہو، کسی اور سے تعریف حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ جو کام بھی ہم کریں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ کریں۔ جب تک انسان کے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، اس وقت تک بڑے سے بڑا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام حاصل نہیں کر پائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس میں پیغمبر علیہ السلام اللہ کی بات نقل فرما رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان العبد اذا صلى في العلانية فأحسن وصلى في السر فأحسن قال الله تبارك وتعالى
ھذا عبدی حقا۔ جب کوئی اللہ کا بندہ ایمان والا مجمع میں لوگوں کے درمیان اچھی طرح نماز پڑھتا ہے اور تنہائی میں بھی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے میرا سچا بندہ۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا، لوگوں کے درمیان اپنی بزرگی کا، تقوی اور پارسائی کا اظہار کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی نماز صرف مجھے راضی کرنے کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو بھی اسی خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے جس خشوع و خضوع کے ساتھ 10 آدمیوں کے بیچ میں نماز پڑھتا ہے۔ یہ علامت ہے، نشانی ہے اپنے عمل کو جانچنے اور پرکھنے کی کہ ہمارے عمل میں کس درجہ خلوص پایا جا رہا ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں کی اور ریاکاروں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم 10 آدمیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو بہت خشوع و خضوع کے ساتھ لمبی چوڑی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ معاف کرے نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے اپنے کاندھے سے کسی بوجھ کو اتارا جا رہا ہے، سرسری طور پر اپنی ذمہ داری کو انجام دیا جا رہا ہے۔ ایک مخلص مومن کے لیے مجمع میں نماز پڑھنا یا تنہائی میں نماز پڑھنا یکساں اور برابر ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال یہی کیفیت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو مومن چرواہے کی زندگی سے سبق لینا چاہیے۔ چرواہا اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو جانوروں کو چرانے کے لیے کھیت و کھلیان میں چلا جاتا ہے۔ نماز کا وقت آتا ہے تو انہی بکریوں کے بیچ میں مصلی بچھا کر وہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ دور دور تک کوئی انسان اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس کے آس پاس بکریاں ہوتی ہیں، بے زبان جانور ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ یہ بکری نماز کی حالت میں مجھے دیکھ کر کسی طرح کا تأثر قائم نہیں کریں گی، اور لوگوں کی زبانوں پر بھی میری نمازوں کا تذکرہ اور چرچا نہیں ہوگا، پھر بھی وہ بکریوں کے درمیان پورے اطمینان و سکون سے نماز ادا کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک عام مومن کو بھی اسی چرواہے سے سبق لینا چاہیے جو بکریوں کے بیچ میں رہ کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے۔ اخلاص بہت بڑی دولت ہے۔ جس انسان کو یہ دولت، یہ صفت، یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے معمولی عمل میں اتنا وزن پیدا ہو جاتا ہے کہ بھاری سے بھاری اعمال میں جو ریا کے جذبے کے ساتھ کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ وزن نہیں ہوتا، وہ عظمت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ الف با پڑھانا بغیر اخلاص کے بخاری شریف پڑھانے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ایک آدمی خلوص نیت کے ساتھ ناواقف لوگوں کو الف با تا ثا پڑھا رہا، اور دوسرا وہ عالم دین ہے جو لوگوں کے درمیان شیخ الحدیث کے لقب سے متعارف ہوتا ہے، 10 20 50 سینکڑوں طلبہ اس کے سامنے بیٹھ کر حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ اگر اس کے اس انداز کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس سے اعلیٰ درجے کا ہمارا وہ بھائی ہوگا جو اخلاص کے ساتھ قاعدہ پڑھا رہا ہے، الف با تا ثا پڑھا رہا ہے۔ یہ وزن ہے اخلاص کے اندر۔ اللہ رب العزت والجلال اخلاص کی اسی کیفیت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔
ریا اور دکھاوا اگر اعمال میں آتا ہے تو پھر وہ بے وزن ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرنے والا، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ شرک کرنے والا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے عمل میں اللہ رب العزت والجلال کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا ہے، تو اس حیثیت سے وہ شرک کا ارتکاب کرنے والا ہے، جس کو اصطلاح میں شرک خفی کہا جاتا ہے، شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہر طرح کے شرکیہ اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، پہلی شرط اخلاص کا ہونا، اور دوسری اور لازمی شرط ہے اتباع سنت۔ ہمارا عمل سنت و شریعت کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے، پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے طور پر دین کے اندر اضافہ کر لیا، ہم چاہے اس عمل کو کتنا ہی اچھا سمجھ رہے ہوں، لیکن اگر اس کا ثبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پاکیزہ زندگیوں سے نہیں ہوگا تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں ہوگا۔ سنت کا اتباع اور پیروی لازمی اور ضروری ہے، جو عمل بھی کیا جائے وہ شریعت و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے۔ جن خوش نصیب ایمان والوں کو یہ دونوں صفتیں نصیب ہو جائیں گی، اخلاص بھی ہوگا اور اتباع سنت بھی ہوگی، تو اللہ رب العزت والجلال دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ان کو سرفراز فرمائیں۔ اللہ کا فضل و کرم اور اس کا انعام ہے کہ اس نے آپ سب کو دین کی نسبت پر مدرسے کی محبت میں حضرات علماء کرام کی زیارت و ملاقات کے جذبے کے ساتھ اس دینی اصلاحی اور سالانہ پروگرام میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ آپ کی اس شرکت کو قبول فرمائے اور زندگی کے اندر اخلاص بھی پیدا فرمائے، اور پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ مدرسہ اور اس طرح کے دینی مدارس جو ہماری اور آپ کی بستیوں کے اندر موجود ہیں، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کی جانب سے اس مدرسے کی شکل میں آپ سب پر ایک احسان کیا گیا ہے۔ اس احسان کی اور انعام کی قدر کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ اس مدرسے میں علم نبوت کا جو چراغ روشن ہے، قرآن پاک کی تعلیم کا جو نظم اور انتظام ہے، اس سے آپ سب کو استفادہ کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، خود بھی قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، اور اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو بھی قرآنی تعلیم سے آشنا اور باخبر کرانا ہے، اور پورے علاقے کے اندر ایسا ماحول بنانا ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بچی ایسا نہ رہ جائے جو اللہ کا کلام پڑھنے والا نہ ہو، دین کا درد اپنے دل کے اندر رکھنے والا نہ ہو، علماء سے محبت کرنے والا اور مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کی قدر کرنے والا نہ ہو۔ انہی مدارس کا اور مکاتب کا نتیجہ ہے، ان کا صدقہ ہے، ان کی خدمات اور قربانیوں کا مظاہرہ ہے کہ اللہ نے ایمانی اور اسلامی شناخت اور پہچان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ ان مدرسوں کو خوب خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے،
इनकी जड़ों को अल्लाह मजबूत फरमाए और हम सब को मरते दम तक अहले मदारिस से, उलमा से, दीनी फिक्र रखने वाले अफराद से जुड़कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़िरीन, हज़रत खुतबार परे कुरान करीमेर एक आयात तेलाওয়াত করছেন আর এরপরে আলোচনা শুরু করছেন যে আপনারা বড় ভাগ্যবান এবং আপনাদের জন্য বড় একটা খুশির বিষয় যে এই ঠান্ডার মাঝে কোরআনের নিসবতে, দ্বীনের নিসবতে এই প্যান্ডেলের নিচে সব বসতে পারছেন, বইতে পারছেন। আল্লাহ তাআলা আপনার এবং আমার বোয়ারে কবুল করুক। আমিন। হযরত বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আপনারে আমারে মানুষ বানাইছেন, আশরাফুল মখলুকাত বানাইছেন এবং আপনার আর আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এবং আমার থেকে কিছু জিনিস চান। এই জিনিস কি? যে শরীয়তের উপরে চলা, আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো আমার জীবন গঠন করা। যদি আমার জীবন আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হুকুমের উপরে গঠন করতে পারি তাইলেই আমি সফল, তাইলেই আমি পরীক্ষাতে সফল। দুনিয়ার যেভাবে মানুষ পরীক্ষার হলে যায় আর এই পরীক্ষার হলে গিয়া সে লেখে আর লেখার পরে তারে মানুষের সফল কাম হইয়া তারে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। আপনার আর আমার জিন্দগি যদি আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবিক হয়, আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো আমি যদি চলতে পারি তাইলে আপনি আমি এই পরীক্ষাতে, দুনিয়ার পরীক্ষাতে আমরা সবাই সফল। যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে আয়াত তেলাওয়াত করছেন হযরত, এই আয়াতে এই কথাই বলে তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বহুত বাবরকত এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করনেওয়ালা। আল্লাহ তাআলা সমস্ত জিনিস এই দুনিয়া বানাইছেন মানুষের মৌত এবং হায়াত বানাইছেন এই কারণেই যে মানুষরে পরীক্ষা করার জন্য, মানুষরে না পরকার জন্য, মানুষরে ইমতিহান লওয়ার জন্য যে খেটায় ভালো আমল করে আর খে বাদ আমল করে। তাইলে আমি যদি ভালো আমল করতে পারি, আল্লাহর চাহিদা যদি পূরণ করতে পারি তাইলে আমি এই দুনিয়ার পরীক্ষাতে সফল। আর আমি যদি ভালো কাম না করতে পারি তাইলে এই দুনিয়া এবং আখিরাতের পরীক্ষাতে আমি কি বিফল। হযরত বলেন যে এই আমলের মধ্যে ওজন হওয়ার জন্য, আমল কবুল হওয়ার জন্য দুইটা জিনিস শর্ত। প্রথম হইল এই আমল হওয়া চাই আল্লাহকে রাজি করার জন্য। কারে রাজি করার জন্য? ইখলাস। ইখলাসের অর্থই সুজা সাদা অর্থ হইল যে আমি যে কাজ করি এই কাজ একমাত্র আর একমাত্র আল্লাহকে রাজি করার জন্য করি। ঠিক আছে? যে আমি কোনো কাজ এইভাবে করব না যে কাজ মানুষরা দেখানোর জন্য। কোনো মানুষে যদি নামাজ পড়ে আর মানুষের সামনের নামাজ আর তার একাকী নামাজ যদি বরাবর হয় তাইলে সে হইল সত্যিকারের আল্লাহর বান্দা। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন যে যে মানুষে নামাজ পড়লো একা আর ভালো নামাজ পড়লো, যে মানুষের নামাজ পড়লো মানুষের সামনে আর উত্তম নামাজ পড়লো, আল্লাহ তাআলা বলেন সে হইল আমার আসল বান্দা। সে হইল না সবচেয়ে উত্তম মানুষ, যে তার মধ্যে মানুষকে দেখানোর জন্য নাই। হযরত বলেন যে আমাদের মধ্যে অনেক লোক এইভাবে আছি আমরা, যে আমরা মানুষের সামনে নামাজ পড়লে তো নামাজের অবস্থা এক ধরনের হয়, আর আমি যখন একা নামাজ পড়ি তে বোঝা যায় যে আমার গর্দনাতে একটা মুসিবত আছে, সেটা দূর করার জন্য আমি নামাজ পড়ি। কি বলেন, আছে না নাই? যে মানুষের সামনে নামাজ পড়লে একরকম আর আমি একাকী নামাজ পড়লে আর একরকম। কইলা এই অন্য হাদিসে রাসূল করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন যে নামাজ পড়ে মানুষের দেখানোর জন্য, যে রোজা রাখে মানুষের দেখানোর জন্য, সে তো শিরক করলো। শিরকে খফি, ছোট শিরকের মধ্যে শরীক হয়ে গেল। সেই জন্য আল্লাহকে রাজি করার জন্য ইবাদত করা চাই। বলেন বুজুর্গানে দ্বীন এই কথা বলেন যে মানুষের ইবাদত রাখালের মতো হওয়া চাই। যেমন রাখাল গরু নিয়ে হাওড়ে গেছে, দূর দূর পর্যন্ত কোনো মানুষ নাই, নামাজের সময় হয়েছে আর সেই জায়গাতে নামাজ পড়ে, চতুর্দিকে
না গরু ছাগল জানোয়ার, কোনো মানুষ নাই। গরুয়ে তার ইবাদত দেখলে তার মাঝে কোনো এহসাসও নাই। সে যেভাবে নামাজ পড়ে আল্লাহর রাজি করার জন্য, আল্লাহ তাআলারে খুশি করার জন্য, এইভাবে প্রত্যেক মানুষের ইবাদত করা চাই। যে মানুষ এই ধরনের ইবাদত করতে পারবে, বুজুর্গানে দিন বলেন তার সত্যি ইখলাস নসিব হয়েছে। আর যে মানুষে এই ধরনের হইল না, যে মানুষে মানুষের সামনে এক ধরনের ইবাদত করে আর একা এক ধরনের ইবাদত করে, সে শিরকের মাঝে মুবতলা। সুতরাং ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম শর্ত হইল ইখলাস। এই জন্য হযরত বলেন যে কোনো মানুষে যদি আল্লাহকে রাজি করার জন্য মক্তবে পড়ায় আর আলিফ বা তা সা আমার বাচ্চাদেরকে শিখায় আল্লাহকে রাজি করার জন্য, তো তার দরজা, তার মর্তবা ওই মানুষ থেকে যে মানুষে তারে শেখুল হাদিস বলবে, মানুষে তারে মুহাদ্দিস বলবে, মানুষে তারে বড় আলিম বলবে, এর জন্য সে হাদিস পড়ায়। ওই হাদিস পড়ানোওয়ালা থেকে আল্লাহর কাছে এই আলিফ বা পড়ানোওয়ালার দাম অনেক বেশি, শুধু ইখলাসের কারণে, আল্লাহকে রাজি করার জন্য। সুতরাং আমরা যত কাজ করব, সমস্ত কাজ আল্লাহকে রাজি করার জন্য করব। 2 নম্বর শর্ত হইল আমল কবুল হওয়ার জন্য আমি যে আমল করব, আমার মন চাহিদা না, আমার মনে যেভাবে চায় সেইভাবে নয়, রসুল করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের তরিকা মতো করব। আমার আমল যদি আমার রসুলের তরিকা মতো হয়, তাইলে সেই আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে, সেই আমলের আমি প্রতিদান পাব। আর আমার আমল যদি আল্লাহর না, আমার আল্লাহর রসুলের তরিকা মতো না হয়, আর আমি নিজে নিজে কোনো আমল করি, তাইলে যত বড় আমলই হোক, সেই আমল আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে কবুল হবে না। আল্লাহ তাআলা সেই আমলরে মরদুদ করে দিবেন। কথা বুঝেন? সুতরাং এই ইখলাস আর লিল্লাহিয়ত নিয়েই এই সমস্ত মাদারিসে কওমিয়া, এই সমস্ত কওমি মাদ্রাসা হল, গ্রামে গঞ্জে মকাতিব হল, যে মানুষের অন্তরে কিভাবে ইখলাস আসে, মানুষ কিভাবে কোরআনে করিম শিখে, কোরআনে করিমের সাথে মানুষের সম্পর্ক কিভাবে হয়। মেহমান বলেন যে আমাদের প্রত্যেকে মেহনত করতে হবে কোরআনের পিছনে, যে আমার ফ্যামিলিতে, আমার পরিবারে কোনো সদস্য যেন কোরআন পড়া থেকে বাকি না থাকে। বাচ্চা হোক, বুড়া হোক, জওয়ান হোক, মহিলা হোক, মেয়ে হোক, সব মানুষের সবার পিছনে মেহনত করিয়া সবরে কোরআন শিক্ষা দিতে হবে। এই কোরআনের তালিমের জন্য, এই কোরআনের না তালিমরে শিক্ষারে আম করার জন্য, মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছানোর জন্য এই সমস্ত মাদারিসে কওমিয়া আর এই মাদ্রাসাগুলোর বরকতে আজকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনারা আমাদের দিনের ফেজা দিয়েছেন, দিনের পরিবেশ আমাদের সামনে আছে। যদি এই মাদ্রাসা যতদিন থাকবে, দিনের পরিবেশ থাকবে, আর যখন এই আমাদের সমাজে এই সমস্ত মাদ্রাসা থাকবে না, তখন আমরা খুঁজিয়াও দিনের পরিবেশ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনারে আমারে যতদিন দুনিয়াতে থাকি এই সমস্ত দিনী পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রাখিয়া এবং এই দিনী পরিবেশে বাকি রাখিয়া আল্লাহ তাআলা আপনারে আমারে চলার তৌফিক দান করুন। সবাই বলেন আমিন। ভাই, আপনার আর এই মাদ্রাসা এই মাত্র কয়েক বছর হয়েছে প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এখনো আপনারা দেখছেন যে অনেক ঘর নাই, অনেক কষ্টের মাধ্যমে হেরা কোরআনের খেদমত করতেছেন আল্লাহর রাজি করার জন্য। আপনি আর আমি যদি সহযোগিতা করি, আপনি আর আমি যদি এই না দুরবস্থার মধ্যে কোরআনের মহব্বতে যদি সহযোগিতা করি, তাইলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকেও কোরআনের খেদমত করনেওয়ালা, আমাকেও কোরআনের সহযোগিতা